KSA Hamran Head Branch Pen Education Awareness Kedeng. APHLC Maipu Jones Ingti Kathar Pen Karbianglong Autonomous Council EM Rupsing Teronaphan Lamboy Kipidun. Dolong Tovar Kawe Ajok Apar Ok Hai Ahavararat Kedam Kewang Kisung. Kardom Pini Adap Abirta Long Pen Nilisami Marvelous Rong Perpi Non Arju Iktha Birta Angton Pen Toglang Akeng Kamaphan RDP Bonsi Hamren Rong Supi Pen Kilometer Inkoira Hinia Kahilo Long Pai Ahavaralong KSA Hamren Head Branch Pen Education Awareness Kibidam Kay Amoy Arbumpu Athepi Alam The Karbilo Charlie Asong Pen Kamatha Patir PC Damtang Parokre Sirkep Rapho Kebra Sirkep Aningkan Pen Piniarni Anta Toglang Akeng Kamaphan Nujok RE Asonsi Alang Litum Aphan Vrat Hoglo Isia Hawar Hapat Along Jongsi Klarnangji Pulote Nangli Nililapen Madu Chini Atheke Toglang Ahar Chiaphan Pangcho Vek Nangji Bangso Atengsi Karbilo Charlie Asong Mate KSA Hamran Head Branch Inglong Pho Aropen Lakha Phli Socheng MAC Constituency Arlo Hamran Pen Kilometer Inkoira Hinia Kahilo Longpai English LP School Along Education Awareness Lapen Tour Program May Prenibhai Kriner Cap Arni Padodam Bangso Kapidopon Awareness Along Saint Joseph English LP School Pen Longpai English LP School Lahomni Kacharli Au Somara Tumaphan Pangrumsi Toglang Akeng Kamaphan Aning Rungtekanglo Mayalong Hamren Head Branch Amaipu Timuthi Rongpi Kachipahempu Pon Amailong Chunbang Sonasing Terang Rap Chunbang Amanpen Mongol Ronghang Mohen Rongpi Jutang Chunbang Jiten Inghi Hamren Regional Committee Pangrum Chunbang Prosanto Ingti Anparta Longpai LP School Lothan Bang Akihoy Dhonsing Kro Saint Joseph English LP School along Lothan Bang Akihoy Andres Rongpi Pen Chenglok SMC Atum Chetong Dun Tum कैसे हम रहन ब्रांच में इसी की चुनिंग रिकांग तुंगला पुलो जे दिफु दंका ला पेन ला ताव ना मुखा लोंग क्वालिटी एजुकेशन दो छोटा बांग्ला पुबा के तुम कर बिंगलों हवार चिंग थुरुने इंग्लोंग अतो का नो तमे क्वालिटी एजुकेशन ना बांग्ला तुम नहीं लासी लद्दाख पिनी तुम ना कहूमरिया लोंग स्कूलों एलपी स्कूलों समय होग लो लद्दाख बेस ला पेन देख समुखा के कोमरे लासी कार्बिंगलों तमस काउंसिल पेन ला बांगसो रोंग अतो का नो लद्दाख स्कूल लेट पकड़ी लो रोंग अतो का नो स्कूल दो अंज तमे बेंस देख समुखा बांग दौर फ्लूक लद्दाख सुमार तुम फान कांगनी चेपेट पे पिन पेन अलंग तुम जजांग वीर पेन का चार्ली लोंगजी आवार साइ पिनाई लपेन पार्ता लद्दाख मेसेन लो थान बांग तुम फान नंग तोय नाई लपेन थान बांग तुम अलंग तुम अजीती चेवांग वे ला बांग सामिलांग तुम एजुकेशन डिपार्टमेंट पेन का किता चेरोक ता गुनाई News Report Rongbong Terang Kerbianglong Live Hamren All Party Hills Leader Conference Tihekpen APHLC Amaipu Jones Ingti Kathar Methanga Hemalong Pherangki Amai Kangni Pherangki Amai along Kerbianglong Autonomous Council EM Rupsing Teronaphan APHLC Maipu JI Kathar Pen Ningkang Samse Alam Chepaklang Non Malong BJP Atum Gandhi Sankap Yatra Pusikipu Taho Mesen Alam Sita Gandhi Sankap Yatra Puamat Nilitum APHLC Asong Aphan Lapen Jasamet Ke Niliphan Jongjong Si Nang Sorsar Nang Putodrong Lapen Alang Litum Ke Apor Ke Padam Ajakong Kacepadam I Lasi Swami Pendel Kasalam Lasi Munid Atum Aphan Kethan Alang Litum Kethanang Ji Abang Ke Karbiatum Kopuson Si Kacepajok Thekpoma Lapen Kopuson Kopi Alo Si Kedo Loma Pusi Karbianglong Autonomous Council Pen MP, MLA, EM, MAC Tumta, Kopi Alosi, Kasalamji Aphan, Kabori, Nangpoma, Lahaisi, Kiklem Nangji. Undang ke Karbi arat atu, Inglong arat ke doan atu, Lapen hala, Inglong ka leader aratum da Chini lo, ke wangje election an ke APHLC si hailap po, Chini lo, an ke autonomous state awan det po, six schedule ta pangtang det po, Lapen ke servan cap ta pangtang det po, Lai hoi alang itong Chinil la si kapheresi la Karbi atum han kapang duklong ver dia pan kapaw ki vira to wa ke ponlong ver dia pan si alang litum ke nilitum hana peremji pura
kap heri la pu lama sini litum birenge attack ware me tu ser lam alang litum man choro thul ni tum ge ni tum than yok plot alang ni tum ti ning je lap la ni tum la pu ago paning ye tu bom sinak la bang ke ning oi e la sona bang ke mu the la ang ho chỉ khang chọn nangi lam juno pin ni ao kia lam pat maning ye thap o ide personal attack ka bang claim le nai la han lo ye mungkin nang ye personal attack ni li pan claim ta ni li sing tu ora tu lo he ho ni li ga se pang tu yi puta ing tum te abi nong ke mungkin autonomous state long nang ji ba hem break long nang ji sik sidul pang tang long nang ji aba serwan care tu bek long nang ji ke sonala mu penta pulo rup sing teran ke hai aphan ke West Karbiang longan juga hari cu kulitin kada kita apa kalam kerep pi kalam pange dalang li amet hang hem ta hamren si dolo hamren atu par ge lage nang li tun ta teknologi lage hamren pen watalang subita matwar ge along pen along ge dai no a horizon fan lang bung tawarang ko lapen adong sai sel tawara angbong se dadap ti dong sai sel lang ko ana kahe no sita alang li hala yu ke ana claim tekti anna kapre ka iam tu hala kin thong along ri ato war ke lage che han te te kahe no la pen hala pu charchim atum ni hesi charchim atu ke dam ato war kahe no ge tu le nang li tum ka do eta chini ho lo akel ko kublo ke to ko ka angjin ko mano ta juning ti ka tha apis to ka ka pidar dali ga kan ke ong la ne Ria kala juring tika thar apo ke basa thar kilo basa thar apo ke samteron lihat basa thar apo ke samteron ya teron tika thar namanya langsung kroy mah buka langsung teron aku te aku po samteron aku po ke basa teron Kipuke nilipo amen ke ahoglo basa ingti kathar lapen basa ingti kathar apo ke semteron puke ahok he alam chenamlo nilipo apo nilipuke vai kathar amen binong ke alangli lunlun vik apot si lunse kathar putapu alangli kathar sarpolo ahut isi ke ronghang rongbong along lapen ke langtuk teron puke ahoglo lake borthol along LTM School Pudo, lake nilipay apo ni Pulo. Lapen sem teron puke nilipay abonglo ni Onglo. Lasi kachuning ri kithan kangtung alam abangke MP, MLA, CEM, EM, MEC atumapan. Pini jasemet pet ke rupsing teron EM apan alang li ajaktong. Angho cepasaur ededra karbi atumapan. Swami pendel selam Pami Gandhi amen en pen rada tumapan kapat subay lapen nilipan jai katharapan anong no ke jo asai en thurong labangki claim credit te mesenji pusi pherangki amayalong ningje pon Dipupen Roshan Hanse Karbianglong live PWD Sari Hajan Road Division Kaparlo Hanjang Langso Langtengalong RJ Road Akimi Atawar Kaselamalong Calvert RCC Bridge ta Sideng Pon Halapu Towar Kasalam Ketangji Kali Achitim Atang Kabil Chuen Adap Abirta Towar Kasalam Kali ing Samrilang Lasonsi Langtengalong Calvert Abang Inut Contractor Pen Salam Buli Bulapen Bil Abang Chapalonglo Sita Nonabang ke Laswa Calvert Ningkan isi lele aku Hithi Iroya Prang Arve Kejang Pen Longli Kangle Majok Non ke Arayaratu Rurailo Pinang kacirok tok atumpen kaning Japon ke laswa Calvert Kasalam akele sai oi pik lapen longle arai anatu ke thok nang jita thok thedera joksi pini laswa Calvert abang kahino daglo pusi ningje prai lasi monon pi lason asai ki oi lapen ke klem pame mi atuma pha non ke do bom ingkoi rahini sarupathar local MEC mate Karbianglo Autonomous Council EM Jagat Singh Ingti Langchari Ponsi Keme Puta Pachinidun Bukajan Ben Ananterang Karbianglong live
Borjan constituency kaparlu HDP angkang arat atum tovar kemisen kijun alang lapen sorkar pen kipipon hemso kelong jiapan kang cerkalang it pensi donang bomlang kidamtang pharu krisir kebra plikep aningkan pen kapathir pon upper ok hai ahwar arat atum nonpu anta kemisen atowar abilang injin so meme bangso ahwar arat aphan bangso arong arat aphan sorkar pen kemisen kijun alang Kidam kibangaphan kimisen atowar lapen sorkar pen kiduk kilag aradapan kapanong pi hemso kilong jiaphan kang cirkalang itsi labang suaradapan hegdunlong dangti kupia pot sorkar kachari chokche arad aphan kilang pon asarkar si kinang ji pura radatum parivartan sorkar aphan Karbianglong Autonomous Council along pachari pon longlo sita non puanta e phoi atengsi donang bomlang Bangso arat non puanta laso alangsi junang bomlang lapen towar kabia joini pe aja e pensi kesu kyuni chiponang bomlang apar okke haya hawar arat jadi tum tobar kitam ke bang siksak ikpi asi majja ka sarkar ta range bang bom lo pon ta mili tum hanke nangkilang hoya system do koklo ajat facility ta nangki se tami pa bank pet asol se do koklo asi nangni tum yosi pini puloti la tobar pini ni an theng nu nangni tum ta theklong lo kadu ka beta bang bom lo so dak ki kitam ke bang muni tuktik mon ta me ili tum hanang pipe hemso pini ni ta me nang pipe asol se do koklo lasi nangni tum yosi pini puloti ni tum hanta non sarkar kimi ki bang la bank ke ni tum hanta nang lang contract ha asi pini ajat aki so puno la delivery case puno ajat tami he un epil lo pote la lo kesi ponji de bupon det ko ba bupon unchit pote bupon det ko ba la son bupon airling it he tum pulote la peajo epen itum ge chak chongpon pora son si pon bom lo atu bar masti sikdak o majo ka theklong lo matili Kidamtang surini rakri troksi aningkan towar kesalam pon ahut towar along sand gravel setami paoi pa pen thok pon lo lapen langke hat joklo jiaphan pool bridge pilo bonta semar paoi joy ajok langke theke bang hut pon daklo brada phan kirona hem kipi pon popura survey banglo bonta karbia rongpli ke nonanta edon natta longdun abang abilang puta nang pachini dun আমি ইয়াতে আগৰটো আমি নাজানো আমি যিমান 1970 মোৰ ইয়াত জন্ম তাৰপৰা আমি দেখিছোঁ আমাৰ ইয়াত ৰাস্তা একদম বেছিকৈ প্ৰব্লেম আছে আমি সদায় আপ ডাউন কৰা স্কুল ষ্টুডেণ্টবিলাক আপ ডাউন কৰা আৰু এনেকৈ ডেলিভাৰী কেছবিলাক আপ ডাউন কৰা আমি এতিয়ালৈকে আমি সুবিধা একো পোৱা নাই আৰু আমাৰ ইয়াত স্কুল আছে স্কুলৰ ওচৰতে পানী খাবলৈ বাচ্চাবিলাক খাবলৈ পানী নাই ভাল পানী নাই আমাৰ ইয়াতে সৰু সৰু নদী আছে ইয়াত আমাৰ ব্ৰিজ পোৱা নাই আৰু আমি দুখীয়া ৰাইজ আছে ইয়াত আমি সব খেতি কৰা দুখীয়া ৰাইজ থকা জেগা হয় এতিয়ালৈকে আমি যোনো চৰকাৰ আহিলে বি আমি পিছপৰা আছে আমি কোনো ডেভেলপ পোৱা নাই গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত আমি Lasi la sonthom maputhak prabjin pen nanglang nangji puta apar okke hai arat atum pen Karbianglong Autonomous Council kachari atumaphan kachuningri padopon Dilai pen Bijoy Rongpi Karbianglong live Det pi angkang pialong nangli nahok alongri nahok adim along le dosita Aadhaar card aphan thangnat kasiksak ave Jirpo jirpi korte Don Marley kenang Adap Abirta arju ikha nang litum angbong komadni Aadhaar card aphan kasalam dunde lapuson dolangma jongsi do iglang pulote nang limasap na matha chepasung igri atheke Aadhaar card kavelang abang phubang phia tumaphan misen Abirta do tangte kopi koson adin lo bangso Aadhaar card aphan ilitum kahumri dam nangpo Karbianglong live pen kilongdon Abirta ateng pulote Det angkang pialong nahok alongri nahok adin penta nangli chuning rilong labang so arpu Jessemen Bharat Sanchar Nigan Limited mate BSNL latum pensi our side hikpon lo Government of India pen kapathik pon bangso Aadhaar card apharman nangli kahumri dam nang jiadin BSNL office kalite tebok terai along jongsi Aadhaar card asai ki claim ikbom adin do pulote lahai hui adim along pensi
jok. Bonta ahokpet alam abangke Indian citizen nangji. Bangso Aadhaar card aparman ison bak kapang thek alo nang li chisik po nangji. Voter card, driving license, PAN card, kalite passport, iktahay. Bonta anam isita nang lipi nang ni. Birta kilong dun atengke BSNL asahe mathengno Guwahati along Aadhaar card aphan longpho adem thik tanglo. News report Rongbong Terang Karbi Anglong live Hamren. Karbi Anglong Arlo constituency tin along kapaman pon na sonthotsi Dolamara Cultural Complex along ta Gandhi Sankalp Yatra asai dengpon kilometer isiso se ajakpen tim Karbi Anglong CEM tuliram rong hangpen atoy ani atum akengpen kebangpen si Gandhi Sankalp Yatra pamanpon. Bangso akengpen kebangahut Dwarbaguri KCS atum patirpisi aluhi atumaphan chongnok jambiliat honpen kangthum karni asai dengpon. Mayalong Dwarbaguri VDC Chairman Sarkoirong Parpensi Japon. Mayalong MSc Richard Tokbipen Gandhi Sankalpa Yatra aputhak Jaipon. Prenipai hiniarni pen bangso Gandhi Sankalpa Yatra chengsi All India angkang. PM Narendra Modi pinkhat atengsi pini Dwarbaguri arlok. Kepap hihub Dolamara angkang alongta bangso amai pidoponlo. Mayalong MLA Barim Bidya Singh Ingleng damtheki jayahut APHLC amai phu JI Katharapan kithurmi awe kimia tumaphan towar kija ponthap apod ningduk chepaklang. Mayalong Karbi Anglong Autonomous Council EM Rup Singh Teron damtheki jai ponahut Charchim Prisek along apran kedama tumaphan kachikimu padopon. Bangso alam tehut jasemet pen APHLC mai phu JI Kathar ahemsi apurkimu hoponsi JI Kathar aphan EM Rup Singh Teron pen ati ayat kaherek pon. Akhir toko, kublo akhir toko ka, anjing toko mana tak? Juning ti kathar, apis toko kathar pidar kali ga, kan kiong lah ni. Dia kata, juning ti kathar, apu ke bahasa kathar, kilo, bahasa kathar, apu ke samteron. Lihat, bahasa kathar, apu ke samteron. Ya, teron ti kathar mana? Langsung kroy mak berat. Langsung teron, akorte, asuko, sam teron, asuko ke bahasa teron. Dan ia tay di sukili anggil sipet aning kedok deh. Tahu. Coba lihat anggil sipet aning kedok deh, ramat anggil pikir je boleh pama kathara pun dundul. Tahu. Samteron, aku ko bahasa teron. Samteron aku ko bahasa kathar. Nah, coba lah lagi. Deh, bahasa. Pasti kathar kuat musik burung. JI Kathar inut danger pik abang pupinak apot cire duntu pusi EM Teron pen thantekan. Doktor, engineer, BCom, LLB. Oh, semua fancy. Anak mana kau anu pinjok nanti cipta tahun kalau butuh tahun dah. Kamu, pun masih kampen ki. Kiri dunde tu boleh tu batu ke lagi, ditang ke kiri lagi. Karena ada petang tuan yang boleh. Tahu tadi kiri duri. Lahaya semua fancy ke tu ya, kalau tu ya, coy pada profi. Hoi lagi apa itu? Hoi lagi apa dia? Kali ni, no tadi, hasil siapa si pulau, memang deh kita pun di deh itu, pilih kami memang kodong besikan cumlo, pelak si kita ton, hoi lagi tu belum, oh semua bangke, boleh apa pemerintah semua sih. Lahaya tu macam paan dijen hai lah jangan. Malau kepingkat ya jun kita thar. Nasi kolek ke Korea ke mata kerja macam itu kan. Deh, dah kecil di dunia bangkai. Mau nang tu satu, nang pe nang ni ketokerakan satu. Kemat colung colung sana itu deh. Halapu Dwarbaguri arat ajir ding pluipen kisung jasemet Dolamara Baguri
kohora radatum kisung nang hem ki kim ji aphan arlong sangti kiroi ji aphan thana pen order ke enang seta eco sensitive alam the etheta ningje kang ke dera jok mai ki duna radatum ningduk chepaklang pon dolamara pen arjison rongphar karbianglong live Pirthe athak mithangadet mate alongri kacharai komji lapen jakong kache pharang long jiaphan ke hangji lapen kilong nangji arondu laswalong People's Democratic Council of Karbi Longri pen sitame mithang asong ningche thiklong pen Karbi Longri kacharai kom lapen ke jogwan alongri kewan jiaphan arona teng pen chedan pon bomlo lasi kachesong ing tonte det pen Karbi Longri kang thim surihini ra ingkoira hini aningkan kepang dak popu pini pachatak alopen pangdak kadok kavi kachini ateng United Nations along charter kitokdak kichak alam the chapter 1 article 1 ateng pirthe det angkang pipen akar chechak radakari political ajakong ekhi edat luntomo pindeng sumpot do anstame kilong dunji aoddo bon sitame labangso alam thulam dok inglong hinialong ri karbianglong dima hasau lapen non keseng mi west karbianglong aphan ke adha ke tok kichak alam anke parlinet kilong nangji ason kilong dunji kali ajakong ke thakpo na bangsi nang claim thurong lahai bang kilang red kilang ai nang ke bia pot pinrem ponlo det kapang ri atumaphan hemprek amen pen kilik kachedam dun pen ador ke sobot rat ke jok pen kapahai anstamik piniar ni sarkar kachariatum pen kapanungkuk lason claim klededra misen akamat hapen rat akar I akihang hemprek kang thin nangki pivek jiaphan pachini laan chohong det pen thangnat akilang ave pulote nitum methang amatsi Karbi Longri kang thin surihini ra ingkoirahini kelong lopu pangdak det popusi PDCK chairman JK Lijang pen pangdak kijutsi India's sarkar ahin pen jongsi hemprek kang thim nang pipe pulote kopi akesung wangji ma aphan Karbi Longri arad do anstame chisik koiji aphan chuningri halapu Kashmir adet arad aphan thangnat akachingwai avipin pen jakong kapisun aput hakta India sarkar aphan PDCK asong pen sodak pinrempon News Desk report Karbianglong live Pini Adap Abirta bangke lapan sikang toniklo dume thakmi kardom